Allahu akbar adda kelema ka suudu inna benguma jettu bibbe be yalta wejjita ka salon ange kelema walon don han weta hare la kala fokitama ko dum woni 3e guerre mondiale ka ammin piji gono ton si a wolana ma holotako fi Allah ne lado partager o video do non partager ne la mo haduda mi jeji on are écoutons o histoire. Assalamu alaikum haramido salmino mido lando si taytana ala modon min kam mido e jam tum hande mido moni non hande non mido moni rewbe gono wuri kono be sella rewbe gono ton no fotti e worbe hare ko kulle watta gorko hala na tagado parce que tagado watta si fadim piji don odo jiwo woko Sénégal wonno o yewtidi e gorko téléphone fi dewgal baybe yewti onni mimi do Sénégal gami ala nene mi ala baba kono koto no wuri sellino lagine sida fala lan dewgal sunna ferile yaw hida e koto wa be wadi dum o jetti numéro gorko ngo jonni koto makko o jetti numéro koto makko ngo jonni gorko kambe dido be yewti be hiidi onni minya mame yewti mi do fala mo dewgal sunna farilla si a himo non il a l'air dinosaure parce que sa himo ami de tako pankareji gono to mo way wadde gorko fankudo dejjudo turoto do mo banto tako fondo ngite nayi hulu bone on gorko on hebi comportement moƴƴo ko falano jiwon yewtidi e famille on hanga si taydo modi be windida jiwon ari be jommidire ko jiwon yiwata Sénégal o sodiri piji piwo Sénégal ton o addi mbudi seeda o dabbi do conteneur e makiti do o fuddi yeyde be wondi don o hebani gorko bibbe dido o hebani gorko bibbe dido gorko yara e beere o jabata juulude o munyi don o munyi be wondi hoore mum chaque fois reproche modi makko na juule oni woko na alano juuliro ngoni do lubalan do hunde oni den do hunde julde yadata den nyanden modi makko nangi mo sofini mo fidun don o fanki himo mari wel dijo don ka quartier jiwo oni jiwo mimmi ani oni modi anno yarde beere bami njomba oni jabale accitude jiwo ngini ha njomba tawda men do modi makko ni dey kono be wala naali mo fi njati gi modi modi makko be fanki yari non nyande go gorko ngimmi yalti yey ni boy woni ha 3h du matin arti bayo arti jiwo ngini e ko onto wonno don koto woni talando la wo fanki gorko wali no suli ha fe iti weti bimbi o wali golleji makko de mi yeka makita ci modi makko no wali samedire hewti bay samedire de hewti gorko ye nyami nyadde mun de hayoni o addori copine makko ka suudu e jama bay addori jiwon ka suudu o naati o konkani bengu makko ni konkon o nyini wi o naati der ton tay pay ko makko koy dido danike oni wo yalti wona ka yasi we itaga tangal ka salo walla mi do mondi e kodo wo immori kara wo mo sikkude on ko gorejo mu ngardi wo immi o yalti we itugol katangalo nata na pay ko yalti do we itugol katangalo tay jiwo no jodi wo ndari jiwo ngo tay na gorko ni e ko jiwo woni on jaramo on ngini hiwritimo wo jiwo kadi no yari buri modi makko no suli salo ngon fo no lubude wo jiwo ngay daragol wata wo bernde go inni odo na weldijo modi an simple ni wo bernde go inni odo na musiddo modi an ni bernde go inni odo ko jatigi modi an ni bernde go inni ono suli sami makko sofinama hollamo haysi akelike modi goddo adwa ka arde ka makko wo ko no fanki budde bernde makko go wayi mo inni wa hoore ma wo we'iti gatangal wo bernde makko no inni wa hoore ma fiyo andu ko num feƴƴata tigi o we'iti gatangal no naadi o adi bikko makko o adi ko bikko makko dido yaltini o wallini o wali debbo yalti gorko makko yaltini arga jiwon naati wali wo wali o hinji tayo wata wari uditi bafangal tay jiwon no watti sarbeti kanko modi makko be wali wo ndari be wo berde go ni yomi yaltini o termusum hibba be ndiya wulla wo ko nonni o yalti wari wali takko bi makko be ngodani o wali o danaki de bay ko doni munnagol subaka hewti o danaki tere wotere mudditi gite modi makko immi jiwon immi ari modi makko udditi bafangal sambar salom jiwon yalti wieti o immi o juuli don e don o juuli ha gase o hibbindiyam o jetti bi makko be ngoyi koto makko ni koto oni ha hande mi annana mo modi anno yarde beere oni ko no ba jombilan ko yaro beere modi an kadi juulata oni wodin don fo mi do munyodi makko kono hanki ngo wadi hunde den no hunde he jaali an koto makko ni ko onnu wo ko jaatigi maggo addi ko suudu be waldo hambimbe koto makko ni o wa tonyumo o wata wadde dum woni koto mi fenantama ko modi an simi bonni mo inde hara ko inde am mi bonni simi bonni jamanu makko hara ko jamanu am mi bonni oni ko dum wadi oni ko dum esira be do ni
modi ma koto makko noddi ɗon mo esira makko inni ko on to won ɗon o wowli oni ellala oni mbiɗo faala ñiidu ko e modi makko ni miɗo occupi ɗo noon seeɗa oni ellala joni min mbiɗo yawde tan waari ɓe jooɗi yoni e kaarijo ye ka wolirani lan ni o fanki wo e ko ndu waɗan ɗon ɗum wo fanki o tigi ti woni esiraɓe yaafay woni mi faayi min tigi mi andi mi faayi mi wattata aduna wo mo gorko ngini ellala are to mi nyam makko ka makko ni ha mi hidoyi modi ma reko ne si waɗi wo kono wattata ya yaafomo gorko no sikkudo modi mi nyam makko go dimo ɓay si yehi ha dimo inni yaafola mi wattata o duwaka wattude feƴƴiri noon modi makko watti noon yaltude joni ala sudde yalta e arta heure tardive 3h 4h yaha few arti wo ka hoore subaka ñande go modi makko yalti addori jiwo on kadi ɓay addori mo ni koɗo an o ngari yaltu ko yasange ɓiɓɓe ɓe wo yimmi o ƴetti gata o yimmi o yaltini ɓiɓɓe makko ɓen waɗɗiti gatal ɓe waali wo fanki budde par ce que mo décide dewgal ngal lanni weeti bimɓe o naati ko chambre woncutugol o tawi dran fopp no waɗi jiijam wo ndaari dran wo gondi makko ɗin ardi sappo wo mondi dran o ukki uditi almoire parti ka conci modi makko ɗi wonɗon o ukki ɗon dran o continue yawgol ngeygu makko o jooɗi mo calculde konnu o watta par ce que innino koto makko wattata o faalaka yedo wullito ton kadi koto makko sendeɓe o faalaka yo dewgal ngal bonu wo o yehi ka kawtal onni onni mi meeɓi ko satti onni ɗon debbo fulamusujo ɗimmojo makko onni meeɓi ko satti onni ko onnu onni moodi an no jaatade mo addude jaati makko ha ka suudu ɗo wo tun on jali onni onni allahu akubar wo inni allahu akubar honnu woni woni minen meɗen andidi ɓe ɓen wondi ɓuuri duuɓi 5 woni honɗum woni o iwatano ɗo kanko defata waɗa piiji ɗi fof ko ñombede ma ari ɗo yaltinimo ɗo minen noon meɗen fellutuno so selimo hara ko sadaka jano jaka o anda ko heccungal dewgal wondimo e kele makko yaari noon gorkon si yalti yaari o wolta hay fus o décide onni noon ñande jiwon ari ka suudu wo nde ñande ɓe hoota e lakara ñande jiwon ari ka suudu wo nde ñande ɓe hoota e lakara konnu o waɗi Allah ko watta ko jiwon ɓay sutti no andi si ari haray ko porto goɗɗo dérangetamo jiwon ari waali jiwon ari nde ñande kadi jiwon ari tun hay habbaki modi makko ina ɓe yaltu ka salon o yalti ka salon o waɗi kilotto hammoƴi o yaltini boboy ko we'itani ɓe gattal o fanki o acci ha ɓe waali ɓe heeɓi aranuru hari ɓe ɗanike ɓe suuli o ari o saami jiwon ka danki ɗum o ɗeɗɗi jiwon ko foro ƴoɓanto o ɗeɗɗimo ha foro ƴoɓi gorko on hawti nangi mo duñito o nangi jiwon ko nangi ɗon o bonni yeeso jiwon fof o peɗimo ɓe beppotiri ha o beppinimo de par ce que Allah okkimo kutu gonga ko wi kon modi makko ɗon piinomo kono o piino debbo on ha yoni o piino debbo on ha yoni par ce que ka fen tawno modi makko koyo ceeco mo inna jiwon dogu jiwon dogi yalti wo nde ñande o décide dewgal makko ngal lanni o ɓay weeti bimbi o mooɓi piiji makko ɗin fopp o haɓɓi yeru ko wawi naɓorde ko goto makko e boboy ko naɓɓoro yehi o expliquani koto makko ni hatti woni kikiide nde ñande gorko no dalte fallandaki yeynaali woni bimbitinde ñande la même chose bimbitinde ñande o garto inni ko ɓiɓɓe makko ɓen warani koto makko ni he ɓe ɓiɓɓe ɗo hewtal yagol kama ko duuɓi jeɗɗi ɓe yarta kama acca ɓe ɗo acca men ɗo taw oni wo hettay ɓiɓɓe ɓen so ɓiɓɓe makko o hettayɓe so hettal ɓiɓɓe ɓen tigi on haara dewgal maɓɓe ngal boni taw goo ɗimmel mum ɓiɓɓe ɓen o reconnaissataɓe o faalaka ɓe aduna gorko kotira jogini sa faalaka ɓe min lam faala an sina ɓiɓɓe ma min ko ɓiɓɓe an sina ɓiɓɓe ma min ko ɓiɗɗan kono ngal ɗo dewgal boni oni koto a bonnaylan dewgal ngol oni na dewgal ni oni ɗum ɗo no ɓuuri jatigi yagal oni wosi ɗiɗo e tato nananilan ɗum miɗo accinede goto an on kama ida wadde sifa ɗi piiji ɗo himo muññi min miɗo muññi ko min ɓe waɗata taafu na an ɓenni na addimo an noon na addimo si darama na addimo an na addimo par ce que na kuuɗe dimo waɗɗa oni on seedi jiwon inni ɓe gorko yimmi hoti koto makko ini konno wiiɗa woni koto oni worɓe fof so luttiyoɗo hara mi seli o explique nango histoire himo ngaldi haka woni ɗo jaɓani jombitede mo dankade boboy makko koye mo yeyde oni wo gorko pullo no hulɓini wo ko hiri ko gorko pullo hirali hay goto womi explique o histoire jannugol yimɓe ɓen andina yimɓe ɓen woɓɓe go ko woni seke no woni capable ittugol hoore saabu kelirawo mum mo jaati ka yaasi hara ɓengu mum no ka suudu oni wo himo ngalɗi jooɗi luttiyori oni ha hande le modi makko se daali on jiwo no arde ko ɗon o walata ka makko ɗon ko a yalti ɗon no hulɓini wallahi billahi partagez au vidéo moƴƴa non haray à très bientôt pour une autre vidéo merci beaucoup.